ciao insieme bel chiusoters de Saint Cit. Un chavagn se gist con la Greta sunga la trompeta. Non sai un bec forza visito in una matta che non Greta ed ella non suona la trompeta, che è la più nuova canzone del musicista Linard Bardì. Un conoscente al surtot per sia musica d'un fans, scu per esempio per Kelako. Quai c'è, non sa, ma ci avrà sa. Non fan lì a saper scucci che la canzone plaia a vosotros e vain perché il muso che la nuova canzone a 4 giovani ci sapevano però una vot di tot or davanti. Abbiamo fatto una fotografia ed è la saper dettagli cici quais, Vingiania vis. No, wo ist ich? Ich war mal reingegangen alla televisione. Also, io vai mai, vero? Quel... Poi hai Linard Bardil. Che fa quel? Also, io stia forse Malia. Cantare? Ella lavora come musicista e componista. Fa musica per fans, credo. Greta suona la trombetta, te da dici. Giancarlo Giorno, Elisabetta, fanno la parata tra Silvici. Te, muda in canzone. Te, muda in alla canzone. Ja, è una bella canzone. Also io preferisco in altro stile di musica, aber io sto mettendo anche quel bene piace fece als fans game video. Poi hai una altra allegra canzone ed è una cola. Quella venus mettere di sventro son di me. Una bella canzone di quel allegra text hat in vi. Io die Klasse los po unbedingt a casa ne schele canzone, aber io non in cool Rhythmus. Dai una geile Note al text. Eine Schule. Also, per den Text und in der Dus provvede che, also se meins jau vai volle tot capeo perché chi mava. Il testo è in der Tune. Io prendo quella nota per qualche una bella canzone. Yeah. Io sai, qui è veramente una bella canzone, io so che La melodia, come ha piaciuto quella? e ha piaciuto o meglio, let's indeciso. Per l'intera canzone donde io in der Quater. Ja, das ist auch indeciso. Perché è una speciale melodia e è più monotono. E è adina in tec autor, con tutto il refrain in tec semidao et che è in tec speciale, sia che bonina la medema melodia, per cui adesso è 6 punti. Questi 4 juvenils hanno di meno valutato la canzone Greta suona la trombetta in media con la nota 5. Bitchlet, als nostri esperti o Greta suona la trompeta a mince cas schon ne da plagia flott. Che bulies vet us outros i piguget. I fa per esempio fitch gugent ils chantarels e rasa pader. Uscheien in risot. E precis kels crescen ossa da nar als gots. Sper tot chels bulies. E queston schizunt massa. Però schins rimna bils bulies setza il got, stoin san conoscere als fitch bagn. Perché il zens ins pomelier ed ils outers eba bitch. Ma tot ils bulies per fin ils tiz cantos en fitch importants per la nostra rantera. Senza els vas es nostra terra or tot oter. Bulius en totes formas a colors. Ma quel che nus ves in cau ai acna mein mo al frecch dels bulius. Un pau scola maila si las plantas. Il bulius sets cresce sot la tiara. Da metra avon scosci in malei cresce sot la tiara a mo la maila miras via do. La part del buliu che cresce sot la tiara veso un pau sco fins fils. Quella part del buliu non ins mizel. Quel cresce a se de rasa schina reiz sotto il plan della tiara. Ma il mizel
ein boles regis dils bulius. El cresce atras la tiara tocken che l'anfla da maia. Ed ils bulius fan quais in duas modas, sur a sot la tiara. Ils bulius che queren lor nutriment sot la tiara crescen tocken che els anflen in regis d'ina planta. A lu crescen els antuan la regis a perfin via den per prender lor nutriment. Os pudessin stracciar che quai feci dona las plantas. Mo al contrari, ils bulius prenden bumo causas de las plantas, els datene a navos nutriment feci importante delas. In sa perfin di che senza bulius dessi bu certas plantas. A senza plantas dessi e bu in cins bulius. Els ein paia dependents in de l'auter. A lu dati els bulius che queren lor nutriment sulla tiara. Els ein els profis de fa orden. Lor micel se de rasa su un tir plaun di liuau l'entuan per encurrir causas mortes che già giun plaun. Ort feglia fan els tiara. A perfin an tirs beige de plantas manetzen els en tocca pincha. Le marsch che vus vai seguire schon viu nega. Se des bobulius restas tot la feia a las plantas dergides giun plaun e liuau scossin in a doponia de miarda. Ils bulius ein paia ils chefs de fa ordine wow. Ed els ein important per encinas plantas. Ed encins de lur freds ein sconusa vain bain e buns de maia. E scuscian dec anzant tu tegna dat ier bulies de teisa. Perché è fitch important da bet simplement rimnar e maglieris bulies, ma bandils lascer controllar or davant. E davenda domengia ins dastia bet ple per bulies als gots am finen ils dis de settembre. Durant quel time crescen allora puspenovs. Se vec sgolar scu en uccel sur lava or fis franc cool. Balz so precis ce per un sentimenti che l'è. Perché el sgola regularmente con sia esa sur i lai de silva plana or. E proprio. Man fliegt über die Wasseroberfläche und mit diesen Hydrofoilflügeln, das ist das Flugzeug unterhalb des Bretts. Das hat viel mehr Auftrieb. Man kann viel höher gumpen, als man je zumal mit dem Windsurfbrett können. Man kann es vergleichen mit dem Snowboarden. Auf einer frisch gemachten Piste das Loch abheizen oder in einem halben Meter Pulverschnee zu fahren, es ist etwa das. Auf dem Vorder hast du wirklich das freie Gefühl vom Segeln über das Wassersegeln wie eine Möwe. Wirklich, du bist so einen halben Meter, über der Wasseroberfläche und das ist unglaublich, das Feeling. La regiun de coquel se sente scosce els gulas ein pinches alas montadas sot leise de sofà que alzen letza e l'aria. Ihr seht hier, das ist eigentlich das Schwert, das unten am Windsurfbrett angemacht ist. Und was jetzt das Spezielle an diesem Hydrofoilen ist eigentlich das, was ich jetzt hier oben draufschraube, das sind die Flügel. Das ist ein Auftriebsflügel hier, der Vorderflügel, und ein Stabilisatorflügel dahinter, der das Ganze eigentlich nicht zum Schweben bringen, das Windsurfbrettchen. Mit dem kann man Tomaten schneiden, das ist ein Kochmesser. Aber das muss so sein, für das die Performance von diesen Flügeln auch funktioniert, für das Zeug eben effektiv durch das Wasser fliegen kann. Con il foil trovi pipauk-vent con qualche golen sull'aua. E con qualche slags in Svizzera han pipauk-vent che spela mar ai si consunter news ad atau. Aun ai quei sport juvens. Ma ci che fa stem la proxima gaspelag da silva plauna, vesa forza in surfer da foil. Nuxel stangisti surf, ma già in una concorrenza. E in una concorrenza da surf con atleti, esco adesso che atleti non usitosi in una forma un po' più speciale. C'è piuttosto allegra, ma era in quel momento un po' curiosa. Il miglior vorrezza giusto setz. In disco biars autos alla riva della mar e la California. Oz ein den ton ciens veni per la concorrenza da surf. Buina de profis, a fons ni pensionai. Na, als stars de quai di Jones. Ja, nus essen propi al campionati mondial de surfar per Jones. La disciplina è fetch semple de declarar. Sta a schi dic che pusseivan si leisa. Adesso quei paros sono in tec curios alla concorrenza in a buona vart. Tutto il gudoin ven dau ad in organizzazione che mera da Jones.
più principale è la fin finale che ils tiangs vedono proprio plagec vet Londra. Tant per oggi di mini sguard, als ci vedono che una bella sera, vergegert e ciao insieme!